pese papeltania ono ia le abide with me Yesu tu maumai a maluifo le afiafi maloloto le pongsa ia e tu maumai. Le atua sili e se ua fia tu faatasi o matou loto uma e a matuai la matou faafetai ona o le aso e au mai sa matou tatalo faatau anau mo se taimi lau fie ma panga noa mo le sauninga ua e tali lo alofa o le ale lanu la matou faafetai lo anga le au le atua e ona le manauma Lena te mawhai o na. Ta ofi a te outou ina nei pāu. Ia te ia le vi inga e whamamau. Ma i wha ato o toa ina outou e ia i lona alofa tu no tele. Ina i mawhai o na outou whaia lona finangalo le mea maarie i ona luma. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you all evermore. Amen. Ua mai mo ma whaafonga i le tunuu i le saune ngā lotu whaai o ua taumawai ai le tunuu i le nā whionga i le au mamalo le Mālō e pe ona whaafoina ma teite ia lea i lalo o le teite inga le fono i kale sia so whaatasi pe ona teite ia ai le nei sauninga le sunga le toina le sunga Reverend Oka Whau Olo Whaafonga foi I mōri mau e pe ona sauno I ai le teitai o le tunu le li pālemia le sunga atu le epa lupu sori ai sa ile le maria le ngoi
Whapea fōi ia le mōri mau le pio le āiga li'i pe ona sauno iai le fionga a whamausili mōri Mālietoa a o le ua fonga mai le polokalame fōi le fonga o le aso o le whanautusi o le Mālō ia le whaasolonga o la iei nei o lea o le a tuua le malai nei sa whaatino ai le vaenga o sauninga a o le a whai watu i lona tia sā salo le selau lua se furumite le mau atu le aso ua tangi hei le fatu ma le ele ma ua paure la au tele o lona malu sa whaamaluai Samoa i lona toa malie ma lona file mu ua tau mawai atu iai le tunu le temi nei ia lea ua mātou atu ua anga i atu ia le malu fo i le Mālō a o whapeo na tūtū lai a le malu uma o whatisiai i ona toe sauninga i le malai tia whau ia mo le moli nātu rona sā i lona nofuanga mau o le a whapeo na whai o tu iai maenga o toe o ona toe sauninga i lawa ona maria fo i saunuanga o tātou te tai i le nei tae ao sa talo sia i au whaita talo o le tunu ma le tunu a toa ua alofangia pē le tua ma ua mai lao le lei ua mawhai ona whaatino nei vaenga tāua o le sauninga i lona lao fia ma lona mātango fia pe ona iai le malai tia whau i le nei tae ao iana ua a mai ele vaenga fo i o le tutu lo whianga i nei ma le malu o Mālō i o lona sā o lo o fitia pe i le tanga vai o le atunu mai le mo te whapitoa fo i sa fausia te oto ai ia lona sā a whanga solo le sauninga o le sauninga lotu whai o lona whane lau singa pe ona amtalia i le malai tia whau ma la whapena lava ona whanga solo atu i le mamau pe amale se lau lua se furu mita ngā te atu i le ala tele i le tau a se usi ungo le penisula nei murinu i le malai i tia whau nei i nā o le ata o toai malanga mawaila nā fionga i le au mamalu o le Mālō ia ma o le lava sauringa fo i pe ona whaatulanga mai i le polokalame o le aso o le a whapena lava ona te ia e fono ai kalesia so fatasi ia ma o sunga ia Paulo Korea Reverend Dr. Paulo Korea o le ana teita ia le sauninga o le whawhengainga lea na taulangi a le whiuanga o whaato ia le manu sa whapeo na whiuai ia lana whionga i lea wa malo le Mālō a o soi fuo ia e la ua anga i atu ia le tawawina atu fo i o lona sā o lo whapena lava o na tawawina atu le malu o Mālō o tua mai o lo whapea o na anga i atuai i a tātai fo i e kālesia o le fono e kālesia so whatasi sa monei sa awai i sauninga ia o tuatu lo whapea o na mori mawina ua a whiu mai ai le pia o le āiga li'i ia whape fo i on ngā whātupu mo na ngā wha Mālō lea ua anga i atu i tua mai o le solo fo i le vaenga o lo tauawina toiro na sā Ui lava, sinela tonu le mai mo mai le mamalu i tātua tunu le yaso i le whasolonga a lo moli moli atu le sā o le kionga i le mamalu i tātua Mālō i lona no fonga mau lona o le sanga tu mau e lango mawai ia i lona tia ia po nok sa u e fa to no to po iwa sinela e dai to po o Matā'afa and Tuimaleali'ifano ia o Tupua ia o Mālietoa o le ni mau la tu o la tu loa ti sa o la tu tia o faima te a me ngā swafa i nei fai lai murinu o le wha moe moe o le a te oto ai
ia le Susuga Mālietoa Tanumafili le lua. O le si tu vasilena lu matawina. A tonu le whaapufonga fo ile tunu ma moli mawina. O sau noanga o le aso. Ese le matangofia o lo moli mai ai ni fe au tāua. O le winga o lea manatu i le te leo le fe au tāua le moli mai ai. I le ngata i Tama-a ma tina mātutua o le au talabou. E o a i alo mawhanau laiti. E la ngona i nga le finangalo ina ia toa malie ia file mu ma fealo fani le tunu. No lava now. O toi inga lea o le anga iatu o luna. Sa foi o toi inga fai foi lea le tunu o te o na mai moa tua i lunga o le TV nei. O le mamalu lea o tai o tunu mai fafo te o na. Awe mai o na toi sa ringa. O na mori mawina ia tai foi o le tupu o le Mālō tonga o siosi tupou le rima ia whapea foi a le Tama-a o le tupu o tonga Queen Halaimalu Matā'afa whapea foi le prinsese o Salote mawhile o piro levu ia o le ua angatu i le whapea ngai tonu ma le mota whamsino ngā whanua msuafa ia o Vasi Mariatu no sa o whapena o tau awina pēr e le manu o Mālō anga iatu i lona nofuanga mau o le whapea o ta otoa i lona noa so lava ia ma le vaianga tuai foi o le leitio le tuai pie pe o na i loa ai foi i telo tau sanga o mawai o se wa inga fo I whangalonga tā o le whapeo na mana tua pēr le tōtele o e o lo o awai o na toi sauninga awai le maua so o wa inga whapeo nei le au o toi wa inga tai longa o le tātou tunungu o angatu mo na toi sauninga la whapeo na langa mau mo whamawe ai Samoa Io e mo miau le se teimi whainga o fia fu teimi whapene kasi le teimi sili o le whainga tā a mese la o walo le whionga i le tapau whasina ia e le ngata I le ai ngā tupu ia ai whape fu I a inga sa Mālietoa e fia mantua fu ia wa so tai au le tunu o le memonia sa Tupua sa Mālietoa sa Tupua so o le awa o Sāmoa i na tawhai fia atono lalo fo lea vasila le peo sila tu ye lena paune ona wale ma fai awo mainis I tia faune a lo tapo ia pele awa le tu yes o le vainga le rumane o le loa fo e ata oto ai era na fionga I le awo maru Mālō le au le peo mai moatu yai ona fa pena na ye le no fonga la oto le la pa oto ai no sa ya fa fo sa ni fai na whapeo na langa mawai te ia le sunga I whawhenga inga le kāne sia e whakasa I le whioanga whātoi al manu le sunga Reverend Dr. Paulo Korea isi o le tunu o lo whapena lava na mōni mawina fo o lo o awai o lo o tau sa I atu awanoa I le maenga fo o lo iai tonu ia le loa o le ata o toai ia la na whionga I le awa manu o le Mālō ia o le Tasi le vanga fo I pe ona silefia o leisi lea vanga anga ina mata ina fo I le mai moa alo tātou tunu sauninga tele whapene sauninga ia whaaiu whaatino ina ele manu o Mālō ai o masalo la utau la tātou o I lona loa fo I ale sa o mori atuai ale tino mari o la na fionga I au Mālō ai le tai lava na te atu ia le vaenga whaaiu o le solo whaavau o lo whapeo na ngātu nei awai I ona toi sauninga I lona no whanga mau I le nei fo I lao mana ia le umutua hui lava ina vai fo I le suru mai le lao mo lava le paolo langi le nei I ona toi taimi whaamawai atu ia le atunu ia o se vainga mai le ruma o le paramount fo o le o fasalonga Samoa le SPC ia o
la o lau tu e fo inisi o aonga pe ona ma watu ia le korisi o avele la o leina fai tu ala lua mai lava i le mau te fono tuai o leina toi korisi o avele e tau i o i le loa fo i o lana fionga i le ao le Mālō le pe ona mai moa tu ai lo tātou o tunu ia tu atu le fai lo fa pe ona anga toi tu la i whanalo fo i ari leo leo ia o le vainga na i te whaala fo i o le fo i vai sua pupu le anga ia tu le i whalifono tua i anga i le loa fo i o lana fionga i le ao le Mālō ia ono Royal salute. Present.
tapo inga ile atua e ala le tu ina atu le tino maliu o le tātou Tama-a le Susuga ile MALIETOA Tanumafili le lua. Le ama malu o le MaLō Samoa i lona tu ngamau. Awa te fefe o te ola e whaavavau lava. Na fōa ina mai e le alii, wa ave ese ina e le alii. Ia whaamanuina le suafa o le alii. Le o tie, o whea o iai lo tui. Le tunga maue, o whea o iai lo manu Mālō. Ai whawhetai i le atua, o lena te fōa ina mai le manu Mālō ia te i tātou. Tālulo tātou wali o Yesu Keriso. Awa ona o le pule tonu o le atua, ilona lofa tuno a tele, wa aveina atuai ia te ia, le anganga o lo tātou uso nei, o lea ua tātou tuina atuai lona tino i le tunga mau, o le ele, o le lefu, i le lefu, ma le efu, i le efu. Tātou te talitonu, ma le matua wha moe i le toe tu i le ola whaavavau. Ona o lo tātou wali o Yesu Keriso. Lena te liua o tātou nei tino ua leanga. Ina ia whaia e whaatatau i lona tino mātanga o fie. E tusa ma le mana na te mawhaia o na whaato i laloina ai o mea uma ia te ia lama. Le Keriso e, o oe o le tupu mamalu, o oe o le alo e whaavavau o le Tama-a. Na e manu Mālō i le tinga o le oti. O na whaava noa ina lea e oe o le Mālō o le langi, mō ta ngata whaatua umalava. Amu ia e ua oti, o e ua oti o i le ali. O le alava ua wheta lai mai ai le nganga. Le mea lea ua lātou i luma ai o le nofo ali o le atua. O lātou au na fo i a te ia, i lona malu i le ao ma le pō. O ana au na fo i lātou te au na i a te ia. Lātou te vava ai atu fo i ona fofonga. E iai fo i o lātou mua ulu lona suafa. O le tātou te talo. Le atua sili e se. O le maliu o lo walo pele o Yesu Keriso. Me whaato i laloina ai le oti. Malona Mālō longa i le oli o le sanga. Ne whaapa ia ina ai tu ngā mau o tangata pa ia. Malona toe tu mamalu. Ua au mai ai le ola, ma le ola ata li i le mala malama. Mātou te ole atu. Ia e talia mai la mātou whaafetai le lama. Ona ole nā manu Mālō i le oti ma le tunga mau. Nei e saunia mo i mātou, ma i lātou uma o e uma moe i lona suafa. Ia e tau fia i mātou le mafutanga whaavavau. Whaatasi ma i lātou uma o e o loo si o mia lau a fio i le langi. Ina ia whaatasi ai i mātou, ma ia o le toe tū ma le ola. O le o loo soi fuapea. Ma o loo pule au whaatasi ma lau a fio, ma le nganga pa ia. O le atua to atasi e whaavavau. E le aise ngata anga. Amen. Ngā o tātou pe pese whaatasi, te pese wha mawai au kerisiano. Ta lofa usoi, so whaina
manuia. O le file mu fo I mai le atua, lo silisi lava I mea uma e manatu I ai, e leo ina ai o tau loto a toa ma o tau mafau fau. I le poto ma le alofa o le atua ma lo naalo o Yesu Keriso, lo tātou wali. I le male manuia o le atua le Tama-a, ma le alo, ma le anganga pa ia. I ate o tau pea lava, I aso uma e lea unoa. Amen. Manuia lau fai ngā malanga, o fionga I le awa malu le Mālō, lau sunga le tapa au whaasina, MALIETOA TANUMAFILI le lua. Manuia.
Esteemed dignitaries, le paia ma le mamalu I tupu mai e talo sanga atu le nganga whaloalo I le afio atu mai le nofuanga nei o le ave la tātou whaloalo I o tātou sui mai Mālō I whafu I le maota I le tu I sifo o le nofuanga nei ia ai so o tuai ma le paia ma le malu le tātou Mālō ma le tunu mo e tai o kalesia talo sanga atu I le malu oi rungo le ale tele o le Mālō wha mule mole ia wha awano mai ia le solo o le a ngai atu I le tuua o le nofuanga nei. Family members and dignitaries moving into the tomb to have the last goodbyes and say farewell to His Highness the Head of State. It's quite a big tomb that can accommodate more than 200 people. Some of the condolences that messages that we have received from the Swedish ambassador to Samoa on behalf of King Carl the 16th Gustaf of Sweden, I hereby convey this message of condolences for the great loss of His Highness, the Head of State, Susuga Mālietoa Tanumafili II. From Tongiola Talalei Tulafono, Governor of American Samoa, our closest neighbor, I join the people and government of American Samoa to express our sadness in hearing of the passing of His Highness Mālietoa Tanumafili II. This is a great loss, not only to the independent state of Samoa, but also to American Samoa. His Highness Mālietoa was the might of all of Samoa. He was an icon of Samoan leadership, Samoan democracy, and Samoan compassion. He was the epitome of excellence in leadership. His Highness was regarded as the father of Samoa. Similar sentiments about His Highness are echoed by all throughout the Pacific. On behalf of the people and the territory of American Samoa, I extend to the Honorable Tule'epa Sailele Malielegaoi, Prime Minister of Samoa, and the people of Samoa, our deepest sympathy and sincerest condolences for this enormous loss for all of Samoa.